فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Karena itu seorang penyuluh di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan figur yang ditokohkan. Pemuka agama tempat bertanya, begitu pula dengan adanya aliran keagamaan. Hendaknya penyuluh agama dapat menjernihkan, tidak menambah keruh suasana, akan tetapi hendaknya dikembalikan setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan keberadaan penyuluh agama Islam di era globalisasi ini, diharapkan mampu menjadi garda terdepan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia.